biga magani ya Kenya babugate driver coalition yechekere chikara sanse maita ba Kenya naona uba gukwara na ba Kenya president ro mu Kenya again tutobana tego differentiating gari ki agukwana from wijango boni ge kero our late Raila Odinga arenga moyo igale goteba nga serikali ingo kogerere gabo bengo korere gabo kare ba igite bagaja bagikaransa bagakwana barenga gukwana nga how can we make it better bagachakira bno to ajagrete bintu bikoro kuna chiandisheke nga sometimes kwale konyora nga the opposition ni bugate agenda de kokorera ba Kenya ibwikaine the current government bagachaka gotabana why are we differing so much ngito takokorere gas pamoja woni igara ira tayo batira ira na tigeto ODM ODM yeyiga ene meeting yarenge PG ntangani abantu abaiga ba UDA na ODM bakumira nege kao kiriyo gotabana ki can we work together yes how do we start it muno gotabana policies and implementation again take kare kenene na gaiga implementation alafu gendo gia kabere who is forming the coalition again to gia tatu abana injinga ke bakonye view okay. Number 4, we go back to number 1. Politics is about interest. Politics has never been in a gay, ngoso agari nganchi kokorera umuntu egento. No ikaransi go mwana siasa buyo mu ikaransi umbona kigo jigotokorera. Aho de kwanza nkora ena ngoso y'umuntu ninjemba korera. That is where tokanyora promises chiu ganchiko korekana. Asinge jago ikari omuntu mungato lyo itwachorere. Coalition is gabano chiko korekana na ne dogitorere more of them coming abago koregere babugate kerugo montaña ore kerugo yo montaña ore kerugo amago ikamesa ari tebe na bintu na kerego korera abantu bane na biebi na abana inji abakorere tofauti eserikali na serikali ekorera abana inji tofauti abuno tobugate rift okay no rubibero berete no rubibero benyendo kwa makoro kwa nyoranga kitu ako chore terende because boni wigete muna president yakotaba much can be achieved akarutubugatirane pamoja ngayani abachumbe bali bari opposition batoke ngambali kuomana nga serikali yetera akora ige yakorerega ODM bago chamo batenga na nuko kuomana muri gento geto tarakora bija how do we go about it na bakonyora bintu bibere bitatu byakoriru within a certain time agara bana inji ba benefit lakini abana inji iswari ndio kwa bonanga kibakorirora Umate karaba na inji bakurigiria serikali batabekenge atabatugunkera abekenge atabatugunkera bagosege koba as a pace engao eteri mendo mwana inji serikali mata ko kole binto by style and by nature okonyo ngene sika nkobanga bale ngo finance bale ba my execute lakini bono mwana inji kawaida uri tamati gose financing has to be there implementation has to be there this one process nere ko bugato akoranga ki ya delay kwa maana kana bona bana inji abo bugato munguso ngaki namunya ko beka coalition echo namunya ko kora mnamoko kora nturi bu yanganto ntoko gete ne coalition ototegeta magendero lakini kwa manya kweburi bono liswali rirega oyo tegeta magendero na rumwana inji oyo chorire munombo gandi achorire rumwana inji oyo delay tyo tarageta magendero ya no mwana inji na ndo chorire rumwana inji ngaito bwate lift kero mundara bwate blame yae asara tebe na serikali ya fail ligaiga no mwananchi wa fail ligaiga how then do we work together akito chokora gase sobo akito chokora mo egere tukonya abana inchi aba because ye miradi ligaiga tekete gokorwa saba na inchi ne nyinge gokonya saba na inchi bafinyi kete bakata go sentuta kete para go sentuta kete something so they have to happen coalition they have to happen and with a good reasoning akarabi akorekanira abana inchi baranga ntubuga tire wasama lakini ntoramo lakini bona pace yo gukora magendero ero ni chikoba bwanga ke gusige chikoba ngwara obwaririe kero tutare ngamo okay